Biyag ti tao. Hello kagayam, kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti drama ngayon kami sagot ita, kat manipo di ti part 1 aging gay ti part 4. Ngamting kami patangatang ita kat part 1 wano umuna pay lapasat. Kat sapay la kuma, taurayan nyo wano denggan nyo, aging ga iti part 4. Ngam sakbay na kablawan tayo mampay ni Ma'am Angeline Angel, Nati Agustin, Alcatlino Mayas, ken Rose Dakayanan, Dita Mayantok Tarlac. Intay nga ro dendenggan ti part 1 ti upat apasat ti pakasaritaan ana pauluan. Isakripisyo tuy ayat ko. Dito'y drama tayo biyag ti tao. Wen! Basol ko! Bay! Tunggal umawag din obyak. Kanayon latan ti panagsinong bat mi, uno panagapa mi. Anda bumalasi iti kalsada. Ti pleno ko. Ay sus. Miss! Okay ka kadilang? Masikog pa'y gayam. Ading, umay ka. Taray ka iti ospital. Umay ka na. Saanan? Saan matagrabe ti pan nakapadong parko? Kabalak. Awan mat siguro ti dakas ang mapasama kanyak. Masikog ka. Delikado. Ang mga nonya ti mapasamakan ka. Ala, umay ka. Bagkatan ka nga ilugan iti kotse. Kumbit ka kanyak. Ipatumaryo amin dagiti na ireseta para kini Mrs. Mister. Dok. Saan ko nga asawa ti pasyente? Siyak ti nakapadungparkan ko na. Sorry. Sige nga ron. Agyaman ta iti Diyos ading. Nangagmo ti imbaga ti doktor. Safe ti sikog mo. Kastamatan kan ka. Isungawanan ti rombang apagdanagan ta. Masapol ato maramlat ta tinaireseta nga agas mo. Sorry ha. Jack gagara ti amin. Pasensya ka na talaga. Nasaysaya at pa'y kumano na po kawanda ito eh. Anya? Ading, agbasbasol ka iti kasta nga ipagbagam. Please, di kagsangit. Ang mga numakapadakas kan ka ti kasta. Jack ngamin malapdan tirik na ngagsangit. Ginanakapin lang, ading. Agsarita tanto, hinton madamdama. Lakay, nag-text gayam di anak ta. Kakit-kitak iti cellphone ko. Dakano iti ospital. Ha! Apay, anya napasama kan ko na. At dakano nakadungpar kan ko na. Anya! Kahit ayan tinakapadungpar kan ko na ngay. Intarayan na ka di ti anak ta? Saan? Tinulungan na matla ka no di anak ta. Iso tinangitaray iti ospital. Dahito yan ti bagbagak iti anak ta. Sursurandan to mga main. Amuna amasikog, tila papapanan na. Pumanag na. Anya nga ita. Ala, agrubot kan. Tamapanta iti ospital. Nakaturogan ni Altea. Nagpintas pa'y gayam tinagan na. Kasmatla iti kinapintas na. Kunak no nagawid kan? Ay, saan? Di ka mabalin na panawan dito ospital. Damagaman iti doktor na mabalin kun ti agawid. Kaya't kun ti rumwar dito ospital. Di ka mandananggan. Naibagan ti doktor itay. Mabalin mong ti rumwar inton madamdama. Kumusta ti Riknam? Nasaya at mutan. Altea, itulod ka ni Jibalayo, Ado ko mati kaya't ko damagan kan ka. Adan tumanan aldaw pa nagsarita ta. Iso nga itulod ka ni Jibalayo. Apa man na makarwar ka dito ospital. Ay, Teya, anak ko. Anyat na pasamakan ka. Agyaman nagtada kayo, nanang. Tata, da kayon dun di mangirwar kanyak dito ospital. Apay, sino tinakapadungpar kang ka?
Siyak tata. Naimbag ang orasyo. Pakamananda ko may tinapagtang ni Althea. Nalakalatag kid daw iti pamakawan. Ngam kita tinapagtang ti anak may. Okay akong tatang. Pati ti sikog ko. Apag sagid la ang tilugan na kanyak. Nanang, asikasun yung tirurwar ko dito ospital. Kaya't kung ti makaawid. Itulod ka na di balayo, nana, tata. Rumbang lang tay karong tinagbasulam iti anak kaw. Mangibatiak iti kwarta, nana, tata. Amok ang mausaryo daytoy para ka ni Althea. Allah, saanin barok. At damat tay ginatang mga agas ti anak may. Apay ay apagkadkadam Martina. Kapag rebangan na lang maedayta. Nakabasol nga rin. Masapol ni Althea ti kwarta. Jose. Da kayon ti pangyawatak iti daytoy, tata. Magyaman nak. Ala, mabalin mo ti pumanaw. Ngamnay, urayam ti awag mikeng ka. Tamangan no kumaro ti sasaadan ti anak may. Kabangan no masapol nan tumanan ti kwarta. Uwan, tata. Nakasagana ka mang iti tulong para ka ni Althea. Anya, masikog tinadisgrasyan. Uwan, mano. Ti pagyamanak iti na marswa. Sana grabe tinapasama kan kwa na. Swerte pa lang aroda, ading ko. Ta sana grabe tinapagtang na. Ayun, imawag itay ni Rose. Damdamagan na no adakan dito balay. Anya? Agong ungot ka di, mano? Saan met? Ang madlaw ang makapungpungtot. Apay, nagapakay manan itinubyam. Kastamata ka na yun, manong. Anya man ang tinagapahan nyo na ya. Apay, kasta kayo. Awan lakit, agapa kayo. Anya launay ay ati pagapapaan nyo, ading ko. Nagbasit labanag. Gam padakilan ng tumot ngamin. Agpada kay mat nga raw, dadi adal. Adaan kayo ni tinakam. Hanggang kasla inuubing mati panunot nyo. Kan kaslawan nagadala nyo, iti kasta nga raramidin nyo. Ay, nangato ngamin unay ti pride ni Rose, manong. Ti kayat na. Iso ka na yun ti masursurot. Agsarita kayo to'y tinalapat ading ko. Urnuson nyo man, ti diyo pagkinkinawatan. Agdarom tay kidi anak kaw. Idarom tayaw da jataw. Saan tatang? Jak kayat nga aramidan dayta. Apay palabsam latan ti kas di ngay naramid na kang ka. Saan matagrabe ti pan nakapadong parko tatang? Nagpreno adagos ni Mang Nathaniel. Kat okay akon. Kastamat ti sikog ko. Na! Kasla isaki mo pa'y daya nakadisgrasya kang ka. Awan mo't nga minti rason, tap nagdarom tayo pa'y laang tatang. Timulong mo't para iti pan nakapa-ospital ko. Nang tad pa iti kwarta kada kayo, saan aya? Ay, sa bagay makidi Hanggang madanaga na lata. Ay, naimbagata nakapagtapilak. Tano saan, ay, ang mga no nakabil ko na jataw. Ala, baybayan yun. Sana bali ta nasingpot mat. Di na intarayan ti basol na. Hello, Mang Nathaniel? Hello, kumusta kan? Ayos laang. Ibaga ma, no kasapulam ti kwartawan? At kwa, awan paggastusak, Mang Nathaniel. Aduti kayat ko damagan kan ka. Mabalin ka di nga kita ta? Tamay mayat mo't lang no personal ti panagsarita ta? Ha? Sige, makamu ka. O sige rad, dagasan ka dita balayo ha? Inton sakbay ti pangal daw. O sige, urayan ka. Okay, bye. Bye. Anya nga tadagiti kayat na adamagan kanyak. Oh, Rose, sigamot gayam. Sumbre ka. Naimbagman ta nakaumay ka. Nabayag ngamin adi kay imay dito'y balay kahit. Kasano nga umayak? Kat saan matan amalagip ni Nathaniel ti sumarong kar ijay balay? Ay, sapay naranambat nga ron ti kawan na dito'y balay. Ha? Rimor ka di? Awan mo trabaho na ita. Rimwar, ada ka no sarakan na tao. Anya? Apay, di mo impakamu aya, ti umay mo dito'y balay, Rose. Diyak mo't kayat
Asyak ti umunang ag-text ken kwa na, Manong Paulo. Dahil namin ti matikada kayo, kan. Kalpasan ti panagapayo. Agin inuray kayo, no asino ti umunang agpakumbaba kada kayo. Iso ti rumban nga agpakumbaba, Manong Paulo. Gapo ta iso ti aking basol, no apay nga agap-apa kami. Sige. Urayom latan. Patsek nga agawid mo't ladagos na jay. No kasta, dudwa kayo iti kabsat mo diti Pilipinas? Wanal taya. Adadag iti dadakkel mi di Amerika. Inala idati inauna akabsat mi. Kasta gayam. Diyak laing pagkarup. May sa kagayam ang maestro iti nalatak a kolehiyo diti lugar tayo. Rumbang lang arod aser tiyawag ko kan kamano. Saan? Jacket. Di nakamagan iti sir. Takas lalong makayak iti panagriknat. No kasta tiyawag mo kanyak. Ha? Manong kunam latang kanyak altaya. Okay? Okay. Sikat ti masurot, Manong Nathaniel. Anya mo ti trabaho ti kabsat mo akaduam iti balayo. Maestro mo't lakas kanyak. Iso na lang, ta-online ti pag-isursurwan na. Iso nga dalatan iti balay. Kasta ka di? Itata na istorya kong ti family background ko. Sigaman mo ti ag-istorya? Nanumula ang pamilya ti nagtaudak. Jeepney driver ti amak. Kan para balay laang ni nanang ko. Pagad-adalan dak idi, ngam second year college siyak pala idi, inununak mo ti nakinobyo. Aging ka nagsikugak, kat nagsardengak nga giskwela. Inayat ko iti husto ti nakasikug kanyak. Inrukmak ti amin ko, ngam kas di lagayam daramidan na. Ayan na nga minitan. Nangikasariti sa bali, Manong. Anya? Kat apay nga rod akas lakaguram ti sikug mo. Numaminsan, kas lakagurak. Ngam numaminsan mat. Masya anak mat lang arod. Tama panunod ko mat lang awan basol ti sikug ko. Kasta ti romba nga panunuta, mading ko. Inosente ti sikug mo. Ken may sana nasayater aramiden. Ti panangguram iti sikug mo. Adapay lang iti unag ti tiyan mo. Ngam iparparik namon kan kuana, ti kinawan patagnakan kang inana. Sana nasayate kasta altaya. No kaguram ti ama ti sikug mo, di mo ko mairaman ti ubing. Panagriknak ngamin kat kaslaawanan tinapintas at turungan ti biyag ko. Nadadaalan namin pinsan ti arapaap ko iti biyag, gapo iti panagsikug ko. Nagbidot ka iti dayta altaya. Saan mo amay baga ti mapasama kadag iti masungad nga aldaw? Iso nga di kagsawi ti kasta. Amok nga da arapaap mo. Marikriknak dayta. Uwan, Manong Nathaniel. No kasta nga ron, di ka mapukawan iti namnama. Adu pa'y di gundaway mo. Kat no kayat mo agunudan dayta nga arapaap mo. Dagito iti sumagmamano nga instrumento. Tapno magawat mo ti baligi iti biyag. Ti arapaap mo. Ken ti edukasyon. Ay, panagkunak. May salaang ti maaramat ko nga instrumento kadagita. Ti arapaap laang, Manong. Tawan mo't pagadal ko. Ta imbes sa pagadal ko, igatang ko laangan iti masapsapul to ti pasngay ko nga anak ko. No kasapulam ti tulong. Di kagbayin nga masidag kanyak, altaya, ating ko. Tanakasagana at tumulong kan ka. Hello, Rose. No di kaawagan, di na kun malagip, Nathaniel. Anyat serbiti panangawag ko kan ka. No apa anak tumot lang. Tikit di ko na. Lumamlamiis kan kanya. Siguro, adan sa bali anobyam. Siguro. Mabalin ka di. Ado ti pampanunutek. Di mo riribukan ti panunot ko. Ibagan no maumumakan kanya. Idiretsang na ibaga kanya. Tapno amok ter aramida. Anya ti kayat mo? Agsinatan? Aday ta ka man na nak. Tunggal adda di mo kayat. Kasta ti bagam. Awan lakit. Sina ti bagbagam. Kasta ba ti kayat mo? Saan ka di? Sana pud no day tangay bagbagam, Rose.
Awan iti panunot ko dayta sina-sina. Sika lang ti agpampanunot iti sana nasayaat. Makapasuron ka mat ngamin. Kasla awanan ti serserbikan ka. Sige, agkita ta. Sa dino ka diti ayan mo ita. Addaak dito'y balay. Kasangsangpot ko ang naggapo iti trabaho. Umayak dita, itamad lang. Ha? Agpaiso? O sige, orayan ka. Bye. Bye! Kasaritak langin iti nasayaat. Tapno maurnosan ti amin. Noon yaman ti panggurguraan na kanyak. Jak laim pagkarop. Nakasingsingput gayam ni Manong Nathaniel. Madlaw pa'y anaparabor. Kastaunay apan nagyaman na iti saan mi nga indarom. Kaya't nakano asulnitan tinagbasulan na. Iso ano makalagip, umay mangtad iti kwarta. Aramatek to kano inton agpas ngayak. Ay, naasyan siguro kanyak, idi inistoryak tinaglabasak. Nang runa kat amo nang agpas ngayak to nga awan amat yung anak ko. Alteya anak, di mo't ita ti prenatal check-up mo. Inton malpas ti pangaldawan ti ruruar ko nanang. Anya, kat agpila ka pa yan ako. Saan na bale? Private ti papanak. Awan ti ati duga pila. Anya, ay sus, di ka mapan iti pribado. Tanang ina ti babayadan iti anak ko. Kuyugan ka laangan iti health center. Anda nga min text ni Manong Nathaniel, nanang. Ha? Kuyugan nak kano. Yam amunak iti gayem na doktor. Tapno isunto kano ti pagpa-check up hak inton sumaron no abulan. Anya, ala, kababain pa ikit din kan kwa na. Sobran samot ten titulong nga ipapaay na anak ko. Ay, huwag nga rod. Nasingput gayam na siya tao. Managtulong pa'y. Kastoy ko makanayo, nani. Santa ko mangagap papay. Naalas nga may nakitaan. Rabang na kumaan na lailo tayo titunggal may sa. Nagruna, katagnobyo tapay laeng. Santa pa'y nga gasawa. Si kamot nga minti mangirugrug iti amin na tanya. Wenen. Sige. Ako ak amin na nabasol. Basta sardengan ta ko mga ruden ti panagapapata. Okay? Kaya, sorry. Danyaman ti naipakitak adi mo nagustuhan. Okay. Napakawan ka, Nathaniel. I love you. I love you too, Rose. Mabiit na ang adawag ko, honey. Hello? Okay. Anyang oras? Sige nga, Rod. Agrubatak labiit insan. Okay. Bye. Adda ka dilakad mo? Wan nga, Rod, honey. Adda nga min bangunan mi ang negosyo iti kasinsin ko. Kaya't ko ti makisosyo kan ko, na. Anya? Negosyo manan? Ado una yung ti pakakumikumam, Apay, saan ka kadi amapnag iti trabaho? Kasteller iti may sa abang ko? Honey, kaya't ko ti agpaado iti kwarta. Nangato ti harapaap ko para iti buklantan to a pamilya, Nathaniel. Ado ti kayat ko agatangan. Napintas kandak pilabalay. Wano, mansyon ko nakmanlaangan. Ado alugan, ado a negosyo, kanda dumapay apagkwartaan, Nathaniel. Kasta itan ti kado dagiti kayat mo agun-udan iti biyag? Oh, apay, nakaskas daaw ka di. Kan, maiparit ka di, ti agarapaap. Kwa? O sige, nataktak kon, pasensya ka na niya. Masangpul arumwarak adagos, taagkita kami iti kasinsin ko. Sige, agkuyog tan arumar, tadamot sa bali apapanak. Papanam? Kwa, basta, ada importante apapanak. May papan iti trabaho na ito eh. Okay nga, Rod. Mabiit na ang tagrubwat na, honey. Bueno, gagayam, danggan iti sumaruno nga upload ti part 2 ti pakasaritaan ana pauluan. Isakripisyo, tuy ayat ko. Dito'y drama tayo, biyag. Tit
Tao insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo. Amen.